Kohiman kopera haganagi ukirish Bakhuid tongin duai nagabinda Delfina rentong bainio ke jingkoi jingkia pura giduai nagabinda mandalin ya piniau wandasha piniau pat Felicia ya piniau nagabinda ka jingroi ka jingait giduai nagabinda larisuk rapsang nagabinda ka interview bania ke kam ki jam duai nagabinda splinda linkoi baron hapdenge jing shitam duai nagabinda spin surong bat lamshua suring ba kidon hapdenge jing shitam duai ru nagabinda priorly savian benio pura ke jingkoi jingkia duai nagabinda Lucy Quisnola Savian nagabinda ke jing tumu jongi nagabinda ke jingkoi jingkia jong John Gilbert Savian but Helena Van Suk Savian duai ru nagabinda David Allen George Gatpo don kapadeng ke jing pang ke jing shitam duai nagabinda Emilia Savian Adela Gresildora Savian Albansius Bupang and Adriel John Savian Aaron Josiah Savian but Julia Olivia Jacinda Margaret Donald Paul Venzelos at Baroki Kuon Tiben Yagajinko Chinkia Kenambar lagu sam. Risa kusimu baginya Kohimen kopera tongin sungu yau trai haganigas ngi kam kerpang kat bangi ken mau buram ya ka Maria te suti ngina ngai ti ke jing dumu jongi bara lamba ke jing asylum jonga bat kat bangi dang le buram ya ka le rible ya ka hawni upana ai kam kerpang ai ke jingi bat ke jingi sne ke jong trai nam ban kya halo jongi iduai ru kerpang nagabinda bao roki Paralog Jonga Holy Redeemer New West Sender Mawkhlam Nagabinda Baharo ki father ki sister ki bayarap
ki bayat trailang nagabinda ki co-worker nagabinda ki nangya side nagabinda ki volunteer nagabinda ki nangya raps bun men siem ki ba kirshan ya ganega senda da ka jingla jongi utrai nankar ku kardo ya baro ki kun ki badon binda bad kane ka senda ki ba wanduai ki ba yamad ka jingoi jingkia ngai tia ki bara shautrai ha kerteng uppa baru kon baru men siem Bakhuid ka jinga e jong utrai jongi u Jesus Christ bad ka jinge jong ublai lem bad ka jinga selak jong men siem Bakhuid kindon rain card but pi barra ko himen ko para nginang yus ngau na ka jimpuli beningkong kumno ka bor utrai bor jong men siem Bakhuid kalastang ban priang keleng lemba ki apostol bad ngidang yus ngau yiki jingkia jong jingkoi jingkia jong arngut ki bruyo lemba ka jingdawai jongo Petrus Bakhuid nginang IT yalade shautrai minda wadlada bangidon hapeden babun jai ki jing talot ka bor utrai kalaban pelai lud yangi naga jing shitam jongi bor utrai kalaban penkud yangi nagi pop baro kabadon haga jingim to nginang IT yalade shakane ka bor jong utrai bandupyo jing kui nagi pop bandupyo jing lai lud nagi jing talot ki jing tuna jongi Patrai Jisu map yangi sait kud yangi na bahar ki pop ki bangila le nga pala how play button board baro pada happy ko himen ko para mangan le pop shibun e da ki jim parkhat da ki kin da ki kam da ki jim le da ki jing le palat janga da ki jing le palat janga da ki jing le palat bakraw ke janga namar kata nakrapadi kamaria Bakhuid kabaya isa katay soti ya ki angel ba kirikoi bari api ko himmen ko para banduai na gabinda janga how try ublay jangi ublay ba don bor bar unis ne yangi barandala map yiki pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut amen Koble Ismeyani Traiken Rat Koble Ismeyani Christoma Ko Christora Ko Nong Penim Jangi Penim Yangi I can not go blame Ismeyani I can not go blame Ismeyani Christoma Ko Christora Ko Nong Penim Jangi Penim Yani Tong inya duwai ngai tia bahar ke jing tu mo shime jongi ai ka bor utrai nang trei kam bor baha ke jingim jongi ayu nam pen koi pen kiai ki bapangi ba jitam na padeng jongi ai nang karku karhai ya ka holy redeemer never center Mawkhlam but bahar ke ministry jonga but bahar ke nang ya trai lang jonga nega center kinang yo jingai ke jingarku ko blake and trad mela ai ha ki ringe jamme ya ka jinkamen bat ka jinkarku ben yailong barabor ki bakhoi bakiamet bad men siem to ai ba da ki jing do ai bat ki jing sai lem janga maria te soti
In yadabat bitilindi yangi hagenega parteshang basa. Hadu banginda poisha ga jing subbaning janga jingim laway. Ni panya kane da ukre su try jangim. Amen. Kajing bleni ikam jing apostol Kalanong kendai Kat korlai pewe terterdu sopar Kumta kapalang keleng ke Judea ke Galili berkat Samaria baro kelasuk cipor Kalanang ki nang san perkayai im hakajing ting burom ya utrai pada kajing Arab jung Mesir Bakhuid Kalanang bun pa cusu Petrus lalai jingnet keleng pasisin lalai jungo ya kirunget kibasyong halida hakata kacaka ulai kendo ya uwe ubreu upakerteng uenias upapang yap sliang berupam syam laki najintia la prasnem ko enias upetrus ulaong hu uji sukres upen ko yepi kijaj patpen bet jala kejintia markom tau enias ula kijaj paro kibreu kibasyong halida pat sharon kilayo i yo u par kilap hai syawtrai hajo papat ladan kowe kakenthe kapakateng kata bitha kariu nge kakerteng gerik jongka kadorkas kapamut kaske kalapelek yakopor hakapale abha pada ki beduk hakata kopor kala kempang perkalayap enda lapen sum ya kame jongka lapen thia yaka hakamraneng kacopa kam da cengai nalida padhaba kisanran kipa hajopa kila singa bu Petrus uladon halita kila pha arngut kibriu pan ai khubor u singa phawan koloi sengi kumtau Petrus ulakre par ulalej patki hapa ulapoi layalam u seka kamraneng baro kiru kentei kila alum luoi u takabayam artat kila pan i u yaki sabti pagi chan phong pakadorkas kala su menba kadang im Petrus ulapen i yaki baro na kamra nang ta uladem khotsiu pa uladwai hatin kata ulaphai seka medyap hatin kata ulaphai pa ulaong ko tapitha khijoj kala khli yalaki khmat padhapa kalayo i Petrus kala syong Petrus ula aikti pa ulai Arab yaka pankhi nang ta ulakhot yaki rungit pada kiru kinthei pa ulai haki ba im kata jingje kalap priang barok sodong kajopa perpun kibriu ke langit hautrai pektin jong utrai Kasam cispa kandriu kenapa praspa syukur. Kasam cispa kandriu kenapa praspa syukur. Ta ingan siu yang tanya mati cinlek ajamu kuli ai lungan ram kaya roh tertentu asyiknya malek kaiwan jangan daya hidup riuh adai berpaung
Utrai undon rengkad bat pim. Kajing pule na ka gospel Bakhuid kat kum ya anis. Bon nagisin ranjangu kilayasngo ya kane bat kilayak ong. Kane kajingi kai kalong kabae. Mano balaban nge shishaya ka. Kalamda don ba ito ujesu latip. Bagisin ranjangu ki yatunum syapang kane. Kumda ula ong haki. Hatu kane kapintut iya ka jingay jambi. Taray ladapin yo i ba ukono beriu ulalay siya ka jaka ba uladon menchua. De umensiyem uba ay jingim. Kado kamlar kameye. Kaktiin kiba ngalak keren happy. Kilong umensiyem bat ka jingim. Lakataru don napi kibam nge. Ujiz ulatip nadu bastange kino kiba omnge bat mano uban syat kala yavu. Te ulap pinboard nagane ka daw ngalayatu hapi ba omdon ubala banwan siya nga lem daw pa u ailad iya u banlekom ta. Namar ka ni buod na kinong buod jangu kilapay din. But kim tre leishu badu. Kumda ujisula ong hakikadar ngot kisenran. Te mapiru pikwa banle no late no. U Simon Petrus ula jebab yavu kotrai shano nginle. Me medon yakiktin kiba ay yaka jingim bam jikut. Nge ngitip ba melong ukris ukun jong ublay. Ka gospel jong utray ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ. Hakinigis ngi jong ka mas Bakhuid ngidang puson bat ngi persyam ban snabutu katkum kaktin ka bau Jesus la karen ya ka jing kardor jong ka yu karish Bakhuid ha ka jingim changi. Padu Jesus u pensyai ki briyu pensyai ke sinran jangu ya ka jengkardor jangga Eucharis Bakhuid. De ka Eucharis Bakhuid kadang ay bori gibriyo. Namar
Kamet bagas nam jengu Chris kayada kasumari ngi kayai penkalai ni aga jengim jangi. Tengidon kam ban puson jilliu ban snutu yakane ka benda aga jengim jangi. Ban yus ngo kadbau jisu dan hikai yakane ka pang kibryu kiyatinum kibryu kisalia yau jisu. What you send ranchonguru kila pet bone mud, but to Jesula on, but a woman see him Bakhuid udang I bore, but Nis go to Kadbangi Shimenda Yakaneke Eucharish Bakhuid, Dale and Baga Jingwan Hiajugamen Siam Bakhuid, Halorka Jingtarwa Bakhuid Jangi, Bangin Yo Yaka met but the Snam Jungukaris. They Nagataka Dow, Haman like a Eucharish Bakhuid, Hadin ka Jingtarwa, Hadin ka Jingruai. Bakhuid, ulinda u caught u veri ki pied baro, minda kanekalonga porkandang, epiclesis, ka jinkod yaw mensiam Bakhuid, halor ka jingtarwa Bakhuid, epiclesis, kanekalonga jingdawai, penkandang, u mensiam Bakhuid u ai bor. Dahil nakataga daw Jisuan, yakaktin ka banga kren siya banga Eucharish Bakhuid, kalong ka jingim, but kalong ka mensiyam iyangi. Habaw lindo, ukino, yakaktin ka ba Jisu lakino, kaya ka badang jiya hagaduan gadupa, ya upo, balashet daw kew kakilalong ka medjong ukris, ya wine, uso great, wine so now so great kakala lang kasnam jongu Chris kane buon ke buri ki bus stand kimla ban champagne de nagataga daw Jisuang badon gi bange badon gi bange hapadeng junkie yaki bange kile kumno yaki bange kile kumno bange ki shetkala u Jisu bange ki board bad ki sa badu Jisu Yaki bange ki shetkala yaw Jisu shetkala u Jisu hakene ke juk kabamenda shetkala yakam parsh yakam met bagas namu Chris shetkala yaki Eucharish Bakhuid yaki bange yaki Eucharish Bakhuid ki shetkala yakam met bagas nam jungu yaki Eucharish Bakhuid kumno ngilaban shetkala haba ngimnge yaka Eucharish Bakhuid ngisalia yaka Eucharish Bakhuid ngisnongia yaka Eucharish Bakhuid ngijaitu yaka Eucharish Bakhuid ngikiarna ka Eucharish Bakhuid ngimjuken ngim shim ken kordor yaka Eucharish Bakhuid haba kano ka attitude jongi ka penjingai yangi na ka Eucharish Bakhuid kalonga jingshat kala Katkum ga jimbatai jongu Jisu haga gospel minta kasni. Namar bale don bon gi batunum bale ki latunum kim shimla ban pepang ba uppu u Jisu la banaya ka do jongu u Jisu la banaya ka snam jongu. Badu Jisu on kumno ula banaya ka snam jongu kumno ula banaya ka do jongu de lamba umensiam Bakhuid minta haga balang kumno ngiyo Eucharish Bakhuid Delemba umensiam Bakhuid omde na marba u Jisu yap shiyap manga por yen Henry yakata ka bor kaba ubule wala penshisha kadang urlang shi urlong hamalla ka por haba u lindo up kiniaya ka masa ka duan ka dupat bade umensiam Bakhuid udangai bor yawuni upo bad ka wine umensiam Bakhuid kadeka kaspa jongupa kabamut kaneka longa jingya menjur jongu blai upa manga por ni alum lang nagabinda ka Eucharish Bakhuid kaneka longa jingya menjur jongu blai upa upa uya menjur badukun upa uya menjur badu mensiam Bakhuid ban pinwan dur ya upu bat ka wine nagabenda jongi de nagataga daw ko himmen ko para ni don't come ban snobuto pura ya kane ka jingmaya ha ka jingem jongi buon gi kon ha kane ka juk ka bamenda kilom bamnge
Dona ba ki bangit hapadeng changi. Dona ba ki kun ke bangit hau Jesus Christ. Dona ba ki kun ke bangit ha ke Eucharist Bakhuid. Bad habangim don jingit ha ke Eucharist Bakhuid ngilaban yoi ki brio ki lekum no. Wat ki to ki ba late mass ki ba shemmenda mass ki pidiang kum no Jesu. Ngitip habangi don ki jingya sang he. Ki brio ki shemmenda kum no ha ke Eucharist Bakhuid. Don ki ba bam hapadeng kat banang yadia ki Eucharist Bakhuid. Don ki ba pidiang yau Jesu ha ke communion Bakhuid ha ke shindur ba jakleya da ka ba bam kuai. Da ka ba cleanside ya ke shindur. Don ki brio ki ba bam kuai bam chewing gum kamda me ki kinna samla ba kinna kabanang ya dia kamas ki bam chewing gum nangda ki pidiang ro Jesu don buon ki tamasha kadang jia hapadeng ki jimene jongi hakene ka juk ka ba menda but kum kita ki brio hatto ki long ki bangit ne bamnge kum kine ki brio kilom ki bangge kilom ki bashat karla yaw Jesu kilom ki bashat karla ya kamet bagasnam jum Jesu hato kilaban yo jingkar ko lano ru ladangile pop persha yaka met bagasnam jum Chris kinumla satya banyo ya ka jingkar ko ha ka jingem jongi kinumla satya banyo ya ka jingai ha ka jingem ka jongi dena kata ka daw ko himmen ko para ni devan kiar na kino ki pop persha ya ka Eucharist Bakhuid ha ka jingem jongi ni devan kiar na kino ki jingle tamasha persha ya ka Eucharist Bakhuid but ki apostol kilas ngoto ya ka jing khardor janga Eucharist Bakhuid kila lekum no u Petrus ula jubab kum no ula ang ko traingis ngoto minda me don ka ketin ba ai jingim yangi me don ka ketin ka ba ai jingim yangi kane kalong ka jubab jangu Petrus pe haba u Petrus ula nge haba ula pediang ya Jesu ha ke Eucharist Bakhuid uni uju Petrus ubam laban penkoi ya kino ki bapang shua ke Eucharist Bakhuid shua ke jingi apa ke jimi patu Jesu ulas tang malekum no ushuong ke tin hawo Enias ubayap shiliang nagabenda prane kinda isnem ula ong Enias ki u Enias ula ki haba ula ong ya ka tabita kabaya ha ka baduai ya Jesu katabita kalaki joy na ka jingiya ulaban penime ke brio kaya kane ka bor ko himmen ko para namar kane ka jimpala jungu Petrus Bakhuid ula pala ba o don ga jinget ka ba pura ha ka Eucharist Bakhuid ka man le ke jimpala jungi ya ka Eucharist Bakhuid bakalong ka bor na ga binda jungi kaya ka bas jia kan pelong yangi ki balait loid minda bon ki kon jangi kimpat long ki balait loid kapor ka temrau yaki kapor ka temrau yaki bon ki bri ki ongom no ngim don por kili yaki longomi kili yaki longopa kili yaki long kon samla kili yaki kinna ki ongom no ngim la por na ka benda ka Eucharist Bakhuid kapor katem rau yaki manoba ai por manoba senshar yaka juk bada Jesu ka Eucharist Bakhuid habangin poisha ka jing senshar jankane ka bor janga Eucharist Bakhuid ka Eucharist Bakhuid ka pelai lo diangi ka pelong yangi kinong le kampala ha ka jing tengi devan pela para bor ya ke jinge kotrai shanongin lei medon keketin kaba ai jingim bam jekut medon keketin kaba ai ya ke jingim bam jekut kane kalong ke jing shisha ha ke jingim jongi tongin pai shau Jesu les ngiru ngilale paparsha ya Jesu
ngi kala long ki kun bam nge ba shet kala ya u Jesu ha ka Eucharist Bakhuid bon si u Jesu kwa bangil long ki kun bang nge ki bang nge ki le kampala ki bang nge ki bod ya u Jesu ki bang nge ki nom pet jingai na u Jesu tongin long ki kun bang nge ngin ong Jesu men ta ha ka ne ki Eucharist Bakhuid Jesu nginge ba madon ha kane ka duan ka tupat nginge ba malong upo ba im nginge ba ka do ba ka snam chame khadang ai ya ka jingim bam chikha trai Jesu nginge khame ngi shanya hame ba ngi id yeme namar melong ka tin ba ai jingim ka jingim ka bam chikha melong ka bor melong ka jingada yangi pen khalain shushu yangi parsha ya bar ka jing sunyo parsha ya bar ka jimpang lemba ka dok pat ka snam chame enya ro ya utrai Jesus Christ ko himen ko para tongin pla ya ka jinget ka jungi nganget ha uble upa badan bor baro unong tau ka beneng bad ka kindo bad ha Jesus Christ ukun ba marwe chungu utrai chungi yau bela puna umensiam Bakhuid yau bela khana ka Maria teisoti ubala shale ben hapo Pontius Pilatus la sanar panayavu ulayab la tep yavu ulahiyasha ki bayam hagasni ka balai lami padne ki bayam ulakir shabening ushang shakamon ublay upa badan bor barro nanda unwan pad ban bishari ki bayim bat ki bayam nganged how mensiyam Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingyasiloki rikoid haka jimma iki pop haka jimmi pat ka do haka jingim bam jikut amen. Ya duai ko himen ko para baga jinkenia jonga ba jumpi khallong ka bapriang kun ha ublay upa badan bor barra kopang ikin mau buram ya ka kemijong ukun jameu Jesus Christ ai ba ka jingyo binta jongi hakane ka jinkinia kan long kum ka jingtarwa bam jikut hame da u Christ utrai jongi amen
Utrai undon rengkat bat pim. To kentiu yala ki donut. Tongin aingu ya utrai ublay jengim. Dashisha kalam kabasyong hot bat kabade. Kadeti jengi bat kajim penim yangi. Hagi por barro benyiro yame ko kinrat. Henry kamdam hagine kapor benyiro shushu yame. Haba ya ukris ukun lambarot paska jengi lakinia. Jupep benterwa yalade nagabenda jengi. Uyada yangi badu ya side nagabenda jengi. Hakama jame. La yapshu. La ya ulap inyap uya imjunam. Namar kata habela dap biya daga jinkamen paska mallaka jait benriyu karisa daga jinkamen but what ki bor bene ringkat but ki kenhun angel kirwailang iaga jingruai bakalem kut janga buram jame kadba kiya penpena. Himen ko para kane kalong ka por jonga jingwan hia jonga men siem Bakhuid epiclesis ude upa yau men siem Bakhuid halor kane ka duwan ka tupat kumbau Jesu la om badeu men siem ai jingim badeu men siem bapenim ya uni upu bat kawai Shakamet batas nam jungu Chris. Tongina iti alade. Shau men siem Bakhuid. Kamdame hakane ka por jungu men siem Bakhuid. Kadbangi pen kare nagabinta ka Pentecost. Dashisha melong Bakhuid kotrai. Katamei jong ka jingkuid barrom. Namar katangi karpadiami topen kui pen kantang yakine ke jing tarwajangi da kabapa ya umen siem jamme kum ga umje halo jangi bakendup ke lalong yangi kamet bagasnam jangutrai jangi o Jesus Christ. Haka por baladeno yavu badala ka mons nobha ula pedang ya ka jingsha shitom ula shemya upu badaka baingu yame ula kedia yavu badulai halage senran uom toshim batobam na kane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka bayanaiti naga benda jampi. Hagaju kamenda lalayabam ulashim yakakuri badda kabaingu biang yame ulayaka halagesendran uom tushim batdina kanepi barro namar kane kalongka kuri jangas nam janga jonga jutang batimai badbam jikut
Yakaben pen mi nagaben da jumpy, but nagaben da ki baboon, Yakaben map yaki pop, Toleya kane, ban kan mau iangam. Kosnam bakardor jangu Chris, Topen kuit yangi, Topen koi pen kia yangi, Toyada yangi nau bamen, Naki kalam. Kajing maya jong kajing Namar kata, Ni ke bapen menda yaga jingia baga jingmi pa jangu. Ni talaha me ko trayo po janga jingim, badia ka kuri janga jim penim. Ni da aing waidem, namar mela new yangi, ki ba bit banya hakama jamme bad ban shakriya me. Da ka bas ngev, bangi ke ba yobenda hakame ngilong ki bela penyatali ka way, da umen siyam Bakhuid. Token mau ko traya kabala me, Kabala priyang hasutala ka parthe, but to penjana ya kaha ke jingir, renka but to Francis uppa Bakhuid jangi. Father Ansem administrator janga diocese, but baru ke lingdo but ke rinium. To ken mau lemru ya ki himmen ki para, shinrang but kinde, ki bela yoti anda ka bakurmen ya ke jimmi pa. But ya baru ki bela kalat na ha ke jingi sune jamme, top diang ya ki, shaga jing shai ka kama jamme. To isne yangi baro ngi karpa diame knamba renka but kamari yate soti Bakhuid ka kame jango bole u jaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baru ki rikuid ki bela pensnga baya me pateng la pateng ngindup long ki pabe ben yo ben dalem hage jingim bam jikur but bangini ra but pendon buram me da ukun jamme u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu kallam hameyu blayu pa badon bor hage jingelong kave jungamen seyem Bakhuid barro kaburam bat ke jingero junom la junom. Amen. Ko himmen ko para tongin duwai kam kerpang nagabinda ba ke jing tumo jangi duwai nagabinda ka Holy Redeemer Niva Sender Mawkhlam. But baro ki father ki sister ki baya trilang ki nega sender ye ki co-worker ye ki nongya side ye ki volunteer ye ki nongya ra bas bun men siyam don bun na padeng jambi ki baya ra ngikin mau ye pi naga binda ke jing spoon men siyam naga binda ke jing duwai jambi kum juru ya baro ki kun ki baya men doi lembaga nega sender lembaga jing ya lap ye katin lembaga jing duwai pen koi baro ki nang ya jing ha ye shushu ba utrai un kendi buram ya kanega senda naga pendaga rika sigils barakaway ko pa jongim uba habening kalong ka Bakhuid ka kateng jami kanman ke hima jamme kalong ka mon jamme ha kendo kum ba habening to ayang imendaga jimbam jongi ka bahalaga sni ba to map i khang jongi kum ba ngiro ngi map i beles ni yegi padwati lam yegi shaga jimpan shoy and rate of light ingi naga basiniu top light ingi karpat ko try naga jing siniu baro haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign haga sngi jangi knamba daga jingarap ka jing sne jamme ni light baro bona ka pop but nin yo jingeda naga jing jinjar baro kabbangi dang up kemelendi yaga jing karmen Bakhuid but ka jing wan pa jung nom penim jangi u Jesu Christ. Kotrai Jesu Christ
Me ubala ong haki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pede ke pop jangi henry ya ga jinge janga balang jamme bad ha ga jing spuan jamme tai ha kai ga jing suk bad ka jingat le ka we kat kum ga mon jamme mame uba im bad ba sensha junom la junom amen ka jing suk utrai kandon barabo renka bat pim dam ta ka jinge do trai tongini ai markelian Hakumi ukon lam brojang balai upu by im bala wankia nabane hakumi uba map yeki pop jangi so kito ke bala kocha ga jing kawai jang ukon lam brod kamet bagas nam jang Chris kendrianga shaka jingim bam chuka Kotrai Jisu me penda pen biang yangi daga borja me Banyis ngungu yame marga jingis bunja me akaba mela kering yangi baro shaga dong bagas nam jame
Bangila dap daga bor chung men siam Bakhuid. Kam dame ko trai. Hagane ka bor chung men siam Bakhuid. Hagane ka ayam chung men siam Bakhuid. Menam pen khadang yangi. Menam penim biang yangi. Yaka doba yak jungi. Yaka men siam balat terkong jungi. Penim biang yangi ko Jesu. Lembaga jing payo men siam Bakhuid halo jungi. Bangin dup long ki kun ke badap daga bor bat ke jinga ejame. Karku kardo ko Jesu yangi baro. Haka bangin le yopidiang bat ngila shashkari ke tin jame. Menam pen koi den kya yaki bapang ke bashitam hapadeng jungi. Menang karku kardo ya bar ke nangyarap. Spoon men siam jungi nega center. Menang karku kardo yaki co-worker, yaki father, yaki sister, yaki volunteer, yaki nangya side bar ro. Ke batray tamban pen priyangi ke kubar babhaja me. Lemba ka sap ka pong jungi. Nam pen kadang shushu daga jinga daga jingar ko ga jame. Niyaiti hame ko Jesu ya bar ki kon ke bayam endoi lemba ka nega ministry jungi nega center. Karku yaki baro. Ya ka online ministry ha ka bangila pen poi shabon mod ki kon. Nilayo ban ta ya ka jingem jungi lemba ka tin Jesu karku shushu yaki baro. Ai menang shimdi pura ya bar ke jingdon kam jungi nega center. Ya ki jaka ban ya lab ya ka retreat. Ya ki jaka ban sa ya ki shindrang ban kende ban shimmenda ka retreat. Ya bar ke jingdon kam ya bar ke jingte ka bangi mod ban te ha ka nega center. Jesu bayi prasad men siam ya babon mod ki kon bakil longi basbon men siam ben yarab ka center. Ai bar ka Jesu hallelujah 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 Jesu ben koi ben kya ya ke bapangi bashito menda ya bar ki kon ki badan hapadenge jinge menang karku kardo ya ki kon ki barake ka sika ya ki ko ki bayi ki kon ki bakin mawi ki bayi batoing ki bala kalan Jesu ai bar menda hallelujah 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 ko Jesu bayi hakane ke Eucharist Bakhuid menang shindi pura yangi ai ka boz menang trekam halo jangi le ya ka kambala halo jangi daga shinja me menam penshisha ya ka tinja me ai ka boz menam trekam halo balo ki kun ke bashimenda ke baduai hallelujah 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 Jesus hallelujah 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 tong innia duvai kotrai ngirusakamen bamlai hangi yak Eucharist Bakhuid da ka bamelap sa bat kershan yangi hagelindi shaka jingim bamchik yarap yangi ke bakin mau buram ya ka maria te suti bangin la banwan shisin kasni ben yo benda haga jinka wai beneng janga jingim bamchik da ukris utrai jingim Amen. utrai undon renka patpim play badan board baro in karkoyapi oppa barokon bado men siam Bakhuid ya lesuk ban pen pana ya ka kubar babhajeng utrai daga jingim ka jompi Kanambar chispa